rero dusubire inyuma ho gatoya ku ntambara zikora muri no minsi. Yego. Uko twabivuze ubishize. Amakuru twari twabonye ejo hashize, intambara yari yakomeye mu buryo ko yaguye ahantu na Kisangani. Yego. Hafi ya Kisangani niba yahuye ntituramenya ngo ikibazo cye kiyagize yaguye hafi ya Kisangani. Mungu bariki kugatorero ti uhe imbaraga abakorera kugatorero TV abayishigikira bose isi yose abantu bamenye kandi bakunde kugatorero TV kugatorero TV. Igitondo cyiza nshuti bavandimwe ku Gatero TV, tubahaye ikaze mu mwanya wacu w'amakuru y'uno munsi wa none ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Uyu mwanya tubabwira no kuvuga ko turi mu rukerera, tugiye kubagezaho amakuru yaranze ku munsi w'ejo hashize, tubabwira no ko hazutse muri gakondo. Reka ntabwo nije nyine, turi kumwe n'abagenzi banje aho tuza kubabwira, reka mbagire ingenzi nkuru hano makuru y'uno munsi wa none. Ku munsi w'ejo habaye intambara, ntibyari byoroshe, byari bikomeye. Murabizi ko hariya ahantu hari umusenyi w'abantu, hari abantu bari kurwanira mu kirere no hejuru. No kuvuga ko bari bafite ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye. No kuvuga ko guhera mu gitondo bukira ari imikunga, amasaso agabanuka, abarundi bazamuka, amasaso agabanuka, abandi bazamuka, nta guhagarika. Amadubu akomeza kwigwanaho, aravuga ngo byanga byakunda tugomba kubasubiza iyo mwaturutse, Minembwe iranyerera. Barimo baza bakagera hafi y'Akaringe bakabasubiza, bakagaruka bakasubizayo. Reka tuze kwifashisha n'abandi bagenzi banje, hanyuma tuze gusesengura ku biri kubera nyine harandi wacu nuko byifashe. Ndabasubije cyane mwebwe abo turi kumwe. Turabusuje muvandimwe wacu umunyamakuru Kaguru, nawe turabusuhuje. ndabasuhuje. Yego, murakoze. Mwamuzutse neza se? turabyutse amahoro. Asante, natwe turakinguye. Rusasu turumva guhera muri kino gitondo cy'uno munsi wa none, ariko aho ndabizi ko butakwira hano hantu nta rusasu rutavuze. Vuga ko muri iki gitondo nta makuru turamenya neza, ariko nyuma wenda nko mu masaha 4 saa 5 turi buze kumenya amakuru uko bimeze, dore ko no gufatisha abantu bari ku rugamba biba bigoye, dushakisha amakuru hirya no hino. Ariko kuba tukubonye turagusuje cyane. Wagira icyo ubwira abantu ku bijanye na zino ntambara ziri kubera haruguru wacu? Sawa umunyamakuru, turagushima kuno mwanya uduhaye rusange ijambo dusangire usesenguzi gakeya kano kanya gatoya ku biri kubera iwacu. Mbere byose kwangashije abantu babura babo, turanganyikije abanyamurenge bose. Yego, muze yihangane mu gihe turimo, ibi bitoroshe. Mwese umunyamurenge wese ahari akomerewe, ntabwo afite umutima mu nda, twese tukimiri hejuru. yego. Rero dushima Imana ko imaze kurinda ababyeyi bacu, nubwo bitoroshe, ariko Imana ikomeje kubarinda, baracyariho nubwo bugarijwe n'inkota, ariko Imana ikomeje kubarinda. Yego. Makuru wavuze tugiye kuganiraho gatoya. Tutarinjira neza mu makuru, reka tubabwira abadukurikiranye ko Minembwe ikirimo abaturage. Abanyakagara bari kwandika n'abandi nabonye Kongoro yandika avuga ko ngo Minembwe yaramaze kwandika, yanditse na ku ijoro ry'ejo yandika ko Minembwe ngo yafashwe. Ubu nyine ni mu gitondo ubu tuvugana, Minembwe irimo abaturage.
so biriya ni ibintu za ideoloji barimo, ibintu byo gukomeza gutera abantu ubwoba ibiki n'ibiki. Reka tunabamenyeshe ko abaturage babimenyereye, abantu bamenyereye amabomba, bamenyera za drone zirasa, za Sukhoi zose, biriya bintu byose birasa, za machine gun ibiki n'ibiki, ngo Kongolo mukandika mu message ngo yamubatera ubwoba. Reka tumuheze umwanya twinjiye mu kiganiro, ariko ni ukuvuga ko mu Madegu hari hose muzi kimeze neza, ni ingabo zo kwa General de Brigade Charles Sematama ziracyahagaze, ziracyari ku ivuko, ziracyameze neza. Ya mwanya n'uwawe. Sawa, urakoze munyamakuru. Kuko narimvuze turi mu itoroshe, turi mu gihe cy'intambara, turi mu gihe duhanganye n'abantu batandukanye, duhanganye n'abapropagandiste, duhanganye n'abari kuri front, abasirikare, duhanganye n'amadrone. Kuko intambara igwana mu buryo butandukanye, strategie nyinshi z'intambara, ari intambara yo ku butaka, ari intambara yo mu kirere, ari intambara propaganda. Ariyo wari uvuze Kongo ari gukoresha, kuko yakoresheje ijoro ryakeye, yavuze ko ashaka kuko ingabo za FARDC cyangwa ingabo z'abarundi bazalendo irakwakira yose ishobora kuba yagize umuyenge. Yari propaganda. Buriya mu ntambara nta kintu cyo kunegwisha, nta ntwaro yo kunegwisha. Intwaro zose zirakora, kandi intwaro zose zifite imbaraga. Rero iyo umuntu akoresheje intwaro yo guca abantu intege cyangwa kubereka ko batsinze urugamba, hari bamwe bahita bacika intege, bakaba akora courage, akora umwete. Rero umuntu utangiye kwaca umwete, kwaca imbaraga kugira ngo bizagezeho cyo bizagende bitari inyuma, abantu batamenyera iby'urugamba bahita bacika intege. Rero abantu bari gucika intege bari kumvira propaganda, aho bakurikiza bamenye ukuri kurahari, ari amamedia y'ukuri, ari amamedia hari bashaka kurebaho amakuru kuri nka kino media yacu ya hano Agatero TV, tuvugisha ukuri biri ku rugamba. Rero abantu bari mu media afite umumaro, abaha imbaraga mu bihe bitoroshe, abantu bagire kugira ibibazo dufite amatwira n'andi magambo nkariya akongera ugenda atera abantu ubwoba. Rero abantu bakomere, bashikame, bakurikize ukuri, bakurikiza ibintu biri kugenda, bari kwishinga propaganda ya FARDC cyangwa propaganda ya zirangwa amaraso za AFDLR n'abandi bose. Cyo kingenzi kuvuga muri kano kanya ku bintu bijyanye na propaganda bari gukoresha. Rero dusubire inyuma ho gatoya ku ntambara zikora muri ino minsi, uko twabivuze ubishize. Amakuru twari twabonye ejo hashize, intambara yari yakomeye mu buryo FARDC yabasha kuavansa mu buryo yari yageze mu kuri Gitare. Kuko twaronse ako tudafite gihamya ko byagenze, ariko kubera intambara itoroshe bari gukoresha intwaro byo tudafite, cyangwa abaturage badafite uruvana n'abaturage ntabwo bateguye intambara, ariko bari kurwana n'abantu bateguye intambara. Imyaka n'imyaka 9 bari kubategura intambara, abaturage ntabwo bateguye. Baravuga umuntu yarateguye kandi gute ifite ubushobozi bw'amafaranga, diplomasi n'ibindi. Rero imbaraga bari gukoresha ni ukuvuga ngo bakunda zavuga ngo kwicishiza isazi inyundo, ni gukoresha imbaraga zihambaye ziruta izo dutekereza. Ariko kubera aba bana twita cyangwa ari abagabo bari hariya bazi icyo bafite kurwanira, bari gutsinda urugamba. Kandi ziriya mbaraga bari gukoresha ziri kwimfabusa, bari kuza bafite imbaraga nyinshi, sigaye imfabusa kubera ko icyo barwanira kidashinze, kidafite signification cyangwa kidafite si ikintu cyotuma abantu bavansa. Niyo mpamvu bari gutera bagera imbere bagahura n'abari abasore bafite icyo barwanira, uratsinda toujours, bakabasha kubasubiza inyuma. Urumva ejo bari bavanshije mu buryo bari bagiye kugira za Gitave, za mbaraga zabo basubiza inyuma. Kandi n'ubu nyine mu gitondo turizera uko amakuru tujya kumva mu masaha ari imbere bari bakomeje kubasubiza inyuma. Kandi rero abantu bakomere, basengere ubwoko, basengere
bari ku rugamba kuko amasengesho n'inkunga zirakenewe. Muri make ni uko nguko mbibona muri iki gihe kano kanya turimo. Urakoze cyane, reka duhe ijambo mugenzi wanje w'umunyamakuru wo kuri Kaguru Official, nawe nimba hari icyo yakongeraho, hanyuma tuze kwinjira neza neza mu kiganiro cy'uno munsi wa none, tubwira abantu nyine uko byifashe ndetse n'uko tubibona n'iyo biri kugana. Umwanya ni uwawe. Murakoze cyane, murakoze tugezaho amakuru. Tubanje guha pole bose, abantu bose nyine bari mu mirwano cyangwa se mu minembwe. Ku munsi rero numvise ko bitoroshe, gusa inkuru yari ishimishije nuko nabonye ko n'ubundi abari baranganye n'abaturage nabo baratakaje benshi cyane, ariko numvise hari n'inkuru mbi nabonye ubwoba nyine ko hari drone yarashe nyine ihitana bamwe mu baturage, harimo nyine umugabo umwe w'umunyamurenge. yego nyine duhaye pole abaturage bose nyine muri rusange, yego ariko tunamagana nyine leta cyangwa se abarundi n'abandi bagwanya abaturage. Umuturage ntaza agwanya ahubwo azagwanirirwa, ariko uko bimeze ubu nyine abaturage ko barigwanaho nyine, benshi babica nyine kuby'inyungu zabo, bavuga ngo abaturage ngo nibo baba bagwanya ibintu nk'ibyo. Icyo twosaba kimwe nuko twosaba ko leta ya Kongo cyangwa se leta yacu yabona ko umunyamurenge nawe ari umunyekongo kimwe n'abandi bose. Abonye ukuntu perezida yabitesha agaciro, mu gihe n'ubundi hari intambara ikomeye, iwe yigendeye rwose, yasohotse aje kureba umupira w'amaguru, gufana ikipe y'igihugu nyine. Murabizi ko bari bafite amarushanwa, ndakeka ko uyu munsi n'ubundi umupira warangiye aya masaha tuvugana. Amasaha yarangiye nako, umupira warangiye ejo nako. yego Rero tubwira perezida wa Kongo ko agomba kumenya ko umunyamurenge ari umukongomani kimwe n'abandi bose ny'agaciro, agomba kugabanya ziriya ndege zikomeje kwica cyangwa gushaka ubuzima bw'abaturage umunsi ku wundi. Uyu munsi murabizi ko ariho bugica, turakira amakuru menshi, tuzi ko ingamba bimeze cyangwa se uko abaturage bamerewe mu minembwe, gusa ntitwagira andi makuru n'ubundi tuza kumenya. Ubwo birasaba ko dukora imikuru nyine tumenyesha abantu. Aka kanya nta makuru yandi ndagira, gusa icyo nari cyari tumifata mwanya kwa guhumuriza abantu nyine muri rusange. Murakoze. Ikindi wari wibagiwe ku nkuru nziza dufite nuko hari akadege k'iwabo kayobye kayobera muri bene wabo, kaza kwica bamwe mu bayobozi nyine babo. Uvuga ko iyo nkuru irashimishije cyane cyane, kumva ko si yo yonyine. Urumva ya ndege iheruka kurasa mu madegu hariya Irundu, yaraje irarasa, irangije ihunga amasengesho. Ni ukuvuga ko hari ahantu hari amasengesho, ihunga amasengesho y'abasaza, y'abakecuru, y'abasore, y'inkumi bari batuye hariya gusa kubera amasengesho, basenga, bahinga. Bari abahinzi n'aborozi, nta kindi kintu bari batwaye undi muntu. None ngo drone ziza zija kurwana mu Burusiya, ziza zija kurwana he, nizo ziri koherezwa bari ababyeyi. Imana kiramo izijana neza neza, ikaba izirohama muri Tanganyika aho tutabona. Ni ukuvuga ko ntidushaka kubona biriya zuma hari ahantu. Ku munsi w'ejo naho twabonye amakuru avuga ko hari drone yarashe abo muri leta yabo, yarashe ziriya nyine za mayimayi, sinzi mbita na bazarendo, kuko ibimenyetso zabo ntabwo ari iby'ikizarendo. Ni ukuvuga ko ibintu bitameze neza nabo mu ruhande rwabo, abantu benshi barapfuye, ariko izo rero ni ibyishimo kuri twebwe, titwareka kwishima, kuko nabo intambara n'impuzi n'imfizi y'ibiriza bose.
n'imfizi y'ibiza bose twese turapfa, barapfa natwe wenda turakomereka, ariko birasekeje kandi biteye n'igitangaza kumva niba ari amavideo wabonye, amavideo yagiye agaragaza ukuntu bangana, bateye ubwoba pe, bateye ubwoba, ariko kubera uko bari kurwanira ikinyoma, bagwanira n'izo batazi. Hari abana b'abarundi babikirwa, hari abenshi cyane bazamutse umurenge batazi ibyo bagiyemo, bajanwe n'abandi bantu gusa n'impamvu za politike z'inyungu zabo. Ni ukuvuga ko hari imirambo myinshi cyane, hari imirambo myinshi, ariko muri iki gitondo cy'uno munsi wa none nta masasu ndumva, nta masasu, nta nkuru mbi turumva, ariko reka tubwire abadukurikirana ko ubutabazi bumaze kuboneka, ubutabazi bumaze kuboneka, ubu nyine nta bwoba, muhumure. Izo barimo kwandika ngo iki n'iki ngo hari harafashwe, no muhumure, hari ahantu haranyerera ntihafatwa, turahari. Ikindi reka mpeze ijambo mugenzi wanje, hanyuma aze kutubwira ko hifashe hirya no hino mu Minembwe. Amakuru ni kayo ngayo, hanyuma tugere no hanze ya Minembwe, ndetse niba afite n'amakuru yo hanze y'igihugu cya Kongo naho umwanya n'uwawe. ese atarafata ijambo, abantu bavuze iyo drone yarashe ejo, yarashe abantu bari hehe neza? Abasirikare ba leta bari hehe? Yavuze ko hari abantu nyine bapfuye, nyine baguye b'abayobozi, tubaragaragaza neza ahantu nyine hariho yaguye, ariko ni hariya, ni bose, ni ahandi se bari muri rafro, bari bose bari kurwana mu Minembwe tahandi, ariko muraza kubibona aho buri buze gukera, kuko yabashije mu mugoroba, aho buri buze gukerera muraza kubibona, muraza kubona amafoto ya Bakoze gatoya, indege Escort yaguye ahantu na Kisangani. yego, hafi ya Kisangani niba yahuye ntituramenya ngo ni ikibazo cy'iki yagize, yaguye hafi ya Kisangani, yaguye umunsi, ariko muri minsi atatu yindi yaguye za side nyezi wacu za Tanganyika. muri iki gitondo hari indege yaguye, uyu munsi indege yaguye hafi ya Kisangani ya Escort. uyu munsi muri iki gitondo muri ukerera, ejo ku mugoroba, ejo ku mugoroba, nge sinajyanye n'amajoro y'amahanga ndi ku andi makuru ari muri Kongo. Amakuru hari ni umugabo bita Usanga Mwisa waje ejo ageze muri Kongo, ni umuntu muri opposition, yego, era muri Kongo ikintasyo ubundi yaje ku itariki umunsi ku itariki 19 yaje ku itariki 16 yari ageze Kinshasa, baje mu gutegura manifestation bari gutegura cyangwa kwigaragambya gutegura na opposition izuba ku itariki 8 y'ukwezi kwa karindwi. Izaba Kongo yose, ahantu hose muri mu province yose hari gutegurwa manifestation yo kwamagana referendum izaba muri Kongo. Opposition ntabwo ishaka, izotangira ku itariki 8. Urumva Mbusana Mwisa ni president wa parti politique yo bita RCD KML, akongera akaba umwe mu bayobozi cyangwa mu member ba iyi platform ya Kabila isoje ubundi bita Sauver le Congo. muri iyo platform yageze Kinshasa, ahura n'abandi banyapolitiki batandukanye, itegura manifestation iteguwe mu gihugu hose aho kwamagana referendum ya Felix Tshisekedi. Andi makuru nuko President Tshisekedi kuva ejo yageze Houston ndango no kumva yakinye kureba match, aho yatangaje ko Kongo n'itsinda azokomeza sejuri akaba yigumiye muri Houston kugira ngo
akomeze abane n'abafana banako ba RCD nako ba RC sorry ba Leopard yego akomeze abane nabo kugira ngo ahe courage abakinnyi ikindi nizabaye ejo Kongo yanganyije na Portugal ni kuri Kongomani bose Kongo Leopard ni kipe y'igihugu cya Kongo tugomba kubashigikira football ntabwo ari intambara ntabwo ari ya politiki football ni ya politiki rero umukongomani ufite amaraso ya Kongo ntabwo washigikira umunyaportugal utazi iyo avuka utazi uko bimeze wenda amateka ya Kongo isekedazuvuga ko Europa izagumaho kandi amateka ya Europa yanditse azakomeza gumeho rero abantu bashikira ntacyo bitwaye gushikira Europa gushikira intambara kubera football ni ya politiki ndayiwe na politiki ariko si ngombwa ngo twineze muri ibi bihe ntabwo ari umwanya wo kwinezeza si ngombwa ngo washigikira ku giti cyawe ariko si ngombwa ngo twinezeze cyane muri iki gihe ngo usanga ukora postinga ari ibyo gupostinga cyangwa se ari ibyo kwamagana ikindi kintu reka tubiregera aho ngaho cyane ni ukuvuga ko media zose z'abanyamurenge aho baherereye hose icyo twabasaba ni ukugira ngo mukomeze mugire ubuvugizi mukomeze mu ndimi zigiye zitandukanye munatumira n'abantu bagiye batandukanye bagaragaza akarengane turi gukorerwa hari ahantu kuko ni ibintu bitoroshye ibintu bigoye turashobora kubitekereza ko ibintu biri aho ngaho ariko ni ukuvuga ko iyi intambara zose twagiye duhura nazo guhera muri Zura kugera Imirimba kugera hehe Inganji hehe hose muri iki gihe muri iki kinyejana turimo izi ntambara ntahandi ziraba. Okay, jeno nandi vuze ni kubganje ntabwo ndi kubwira abanyamurenge cyangwa kubwira abandi bose kuko mbibona bigende ku mateka muri 2010 igihe hari intambara muri Cote d'Ivoire hari intambara yo bita Rambagbo yagwanaga n'indi namba bita ndi igihe Cote d'Ivoire yatwaye igikombe cya Afrika cya Drogba igihugu cya Cote d'Ivoire cyari mu gikombe n'umunsi cyari gifite gucikamo gifite gahunda yo gucikamo intambara ikomeye muri Cote d'Ivoire niho bita Rambagbo ingabo za Rambagbo n'ingabo za ndetse ako abantu bakurikira baza kubireba abakinnyi ba Cote d'Ivoire bari bayobowe na kapiteni wabo Didier Drogba batambutse imbere ahita baravuga ngo ibintu turimo abanya Cote d'Ivoire turi mu hagati intambara kubera ino victoire yuserebwe hamwe aho igihugu cyongera kibe kimwe kubera iryo jambo n'iyo victoire politiki yagiye ku ruhande bicara hamwe barangiza intambara amateka bizo byandikwa amateka kuko intambara ya Cote d'Ivoire ya Rambagbo na sire bwiza ryo bagwanaga nyine byari bitandukanye bariyunze kubera iyo mpamvu natwe kubera ko siporo oneseja abagomba gushira hamwe siporo bakayikora nka siporo nyine bakwipolitiza wenda cyane icyo gihinduka ikibazo nuko abantu bapolitiza siporo basanga igihe bavugiye inzirakarengane bagiye muri ya santima iki ya politiki ugasanga agukiza barishe batagiye muri menshi cyangwa ya autorité tugira tuvuga iyo yatambutse yakuri ya nyuma tubagezaho iri kuvuga ku isi n'amasezerano ateganyijwe ya Donald Trump na perezida igihugu cya Iran n'icya Amerika ateganyijwe gusinywa ariko biri kuburizwamo na Israel ntabwo yashigikiye yari ifite gusinywa mu minsi ishize ariko Israel itera muri Liban n'ubu intambara basa nk'abayaburijemo ariko amasezerano yarategereje gusinywa kandi amasezerano yari meza yari kurangiza intambara kandi yari kwifavera ya Iran kubera abantu benshi bashike Iran yariboneyemo kugira ngo bakorweho ibihano mu nama yabaje ubundi mu Faransa ya G7 Trump yayigiyemo ajyamo kandi agiye no gupreda kugira ngo abagiye bashira Europe yari yafatiye Iran ibihano ibikureho
yari favere kuri Iran. Aya makuru turangirijeho tuzabikurikirana gake gake twe tumenye ko turi kunda, ariko genda amahoro ku isi, tugenda amahoro minembwe, tugenda muri Kongo, tugenda amahoro ku isi yose, kuko birarambiranye. Turambiwe kumva amakuru y'intambara, turambiwe kumva amakuru ngo bafunze imirongo y'ikigutwiza w'abaturage. Biragoye, ariko twumve dusenge amasezerano yose arugenda akurikizwa azubahirizwe, kandi isi ikeneye amahoro, ntabwo turi mu gihe cy'intambara. Sawa, murakoze mwana munyamakuru, bimwe bitoroshye yari hari n'iki gitondo cy'umunsi. Yego, utarasoza reka hari itangazo ejo ryasohotse, kuko twabivuze nyine ku munsi w'ejo. Hari itangazo ryasohotse ku munsi w'ejo rivuga ko ejo hari umunsi w'ikiruhuko muri Kongo yose. Ariko cyatangaje nuko bazatangaza ngo hari ikiruhuko cyangwa se hari inama runaka, ariko bwaca bakohereza drone hari ahantu mu karere k'iwacu, bakaba aribwo birirwa barasa, aribwo birirwa bagwana. Biza bintangaza nimba muri kara gace naho atari muri Kongo, nimba bazahafata gute, muzumva gute? Umugambi wa leta biragoye gusobanura, natwe tuzi imigambi mibi leta ifite ubwoko bwacu cyangwa kubati cyangwa sinzi gahunda afite abanyamurenge. Ibigaragara ahantu hose hari intambara isi muri mateka y'isi, nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, isi yaricaye ije neza biravuga ngo ishyira amategeko y'intambara. Amategeko y'intambara ari mu ntambara ntabwo agomba kuraswa. Amategeko y'intambara akingira abaturage, ariko twebwe tuzi impamvu isekendari ku mategeko y'intambara kandi siri kumureba ikamwikorera. Rero mu gihe batanga ikonje, aho yakonje ikababwira ngo ahubwo twiwacu reba ejo bundi abandi bakoze ibizamini bya leta, abone bacu uko babikoze, ariko isekedi cyangwa leta isekedi sinzi kubitekerezaho. Sinzi uruziriko rw'ejo iri gutegura rw'abanyamurenge zo rumeze gute mu gihe itari kubaha amahirwe yo kwiga, itari kubaha amahirwe yo kwiteza imbere nabo nk'urubyiruko bubake Kongo. Abavuga ngo bubake ahubwo bari kubasenyera. Reba intambara yabaye ejo bundi, ejo mu bitego cyangwa kuri Gitavi, amakuru atubwiraho nuko batwitse amazu, bari mu batwika amazu bagatwika imirima. Urumva iyo ni igisirikare cyakagombye tuvuge wenda tuzemeza uko FARDC ifite umugambi wo gukingira abaturage, ariko se mu gihe ifasha ahantu yafashe base initiative yo ngo itangire gutwika amazu, yaretse amazu y'abaturage niba bafata basozo abaturage bazahatara. Rero amategeko y'intambara ntabwo ari kubarizwa muri plateau, aba humanitaire bahari baruje agomba ngo hari ibikurikirane bakase ama connection. Ibintu biragoye kabisa, tuzi gahunda ya leta kugitekereza, kandi kubabaje nuko dufite bene wacu bahazi kandi bamenyereye batajya babivuga. Wabwire leta wenda tuvugisire ntabwo amenye amakuru tuzemere, kaza amenye perezida wa Repubulika igihe atakwita kuri minembwe kubera ahantu hatoya cyane, ariko wenda wa minisitiri wa interieur ufite mu nshingano ese ko mubwira bamubwira ko rushinzwe umujyanama wa perezida kandi akaba namuhamagaye special wiwe muri orientale, parties orientale, kubera ko atazagenda agerageza aba basirikare gukora ibyo bintu izo ayo leta ngo nama bagitanga n'amahano y'intambo y'abaturage. Umuturage ntabwo yambaye, nta muntu afite, ateni yambaye, ugeze mu nzu nta mude wasanzemo, utangiye kwitwika ngo uri leta. Ibyo bintu birababaje kabisa, biteye agahinda cyane. Rero ikindi dusaba leta ya Kongo yubahirize amategeko y'intambara. Umuturage ni ya politiki, umuturage nta kindi ashaka. Wenda namba iri kurwanira iki, nimba bari kurwana baratsa abaturage babo batunze, barakubye cyose bakabarangiza bakatukira amazu bashaka kubajaye. Biragoye kuvuga ngo batanze konje abaturage, abandi bari kubatukira amazu. Biraturenze nta twavugaho, n'umunyamakuru nange murabibona, murabizi mufite amamedia ugomba kuzamura ijwi we niba byakunda, abafite ama channel cyangwa bafite ibinyamakuru
kuvuga igifaransa cyangwa Igiswahili nabyo bazabitekerezeho kuko ari igihe tuvuga ibintu bikadushira mu twe twenyine nk'abanyamurenge nta mukongomani uzumvishije bagenzi bacu wenda bavuga imvugo zitandukanye nawe dusanga wenda plaidoyer yacu ntawe uzigera kubera plaidoyer yacu itubwira mu twe twenyine twe tubwize twayivuga kandi tukabyumva twenyine tubigere ku batabizi rero abashinzwe media cyangwa media zacu rero zivuganira bazagerageza wenda bashireho uburyo bazaho plaidoyer neza wenda no mu Faransa wenda cyangwa mu Lingala kugira ngo abantu bose babyumvira bamenye icyo turi kureba. Sawa murakoze. Sawa urakoze cyane kutugezaho amakuru avugwa hirya no hino. Reka dushimire abadukurikiranye cyane, reka tuze gusoza mbere tutarasoza mugende mukore subscribe, share, like and comment tubemeza ko muzakomeza gukurikirana amakuru ari mu guca hirya no hino, tuzatugenda ndetse tugera no hanze y'igihugu, tugera mu turere twose tugiye dutandukanye ko byifashe. Tubashimira cyane kuba mwabanye cyangwa se kuba mwahisemo ku Gatorero TV, mugaba mwahisemo ndetse na Kaguru Official. Turabashimira cyane ababanye natwe, mugire umunsi mwiza.